Nemoj još gasiti ovaj video, prvo ću ti reći kakve ćeš sve pogodnosti imati i dobre stvari koje ćeš dobiti ako budeš član ST Moto kanala. Prva i osnovna stvar je, možeš dobiti ove predobre dukse i sve majice, bilo koje majice koje ima na web shopu po nabavnoj cijeni, dakle moja zarada je 0, a ti to možeš dobiti po nabavnoj cijeni. Osim toga dobit ćeš popust na moto dijelove, na sve moguće dućane koje ja imam popust, imat ćeš i ti naravno. Isto tako bilo da želiš navigaciju ili nešto drugo za motor, dajem ti maksimalan svoj popust. A da to ne bi bilo sve, naravno da ne bi, isto tako ako je neko u blizini, ne znaš sam za šarafit, ko dođe na servis ima 20% popusta na dijelove za servis i na rad. Tako da ako si di god u blizini, slobodno se javi. I sad kad sam rekao šta ja mogu napraviti za vas, sad ćete vi vidjeti šta vi možete napraviti za mene. Znači postavio sam u nekoliko razreda za sve platežne moći koliko ko može dati. Ima članarina od 1 euro mjesečno, što je stvarno smiješno, to se gotovo i ne primijeti. Naravno ko može više to bi bilo super, YouTube uzme 30%, meni ostane 70 centi. Tako da nije to neka velika lova, vas to ispadne 12 eura godišnje, što je zapravo smiješno, a meni to dosta pomaže dugoročno i samim time ovo ništa nije jeftino. I znate i sami, gledali ste vjerovatno video ako ste došli do ovdje, mnoga moja videa. Ja zaista živim ovo, znači ja sam ovaj tip sa cigarom, ja nisam nikakav šmeker ni fancy šmensi, znači ovo sam doslovno ja 100% autentičan, kao što i znate. Mogu ja reći neku krivu stvar, ali ta autentičnost gdje ja kažem zaista ono što mislim, to se ne može platiti. Tako da dobrodošao na ST Moto samo za članove, hvala ti što ćeš postati uskoro moj novi član, a mi se vidimo u sljedećim videima. Pozdrav!